Okey, Assalamualaikum. Okey, sekadar info lah. Okey, sekiranya kalau terdapat indikator yang naik oil check ni, okey, cara nak hilangkan dia mudah je. Okey, pergi kepada oil, so tekan M lah, M sampai jumpa oil. Bukan diklik lah, sorry. Sudah akan nampak. Okey, oil. So kemudian tekan button S 2 kali. 1, 2. So dah kehilang lah. Lepas kita tekan 2 kali button tu, so tak ada lagi. Dia kata oil check tu, itu saja. Jadi button jadi indikator oil check tu akan naik apabila dah cukup 1000 km oil lah. Biasa dia akan 1000 km dia akan naik. Kadang kalau setengah mekanik tu dia lupa untuk off oil check tu, ataupun kita servis awal daripada 1000 tu, dia akan naik oil check lah. So jangan panik, tak ada masalah. Okay, itu cuma checker ataupun pemberitahuan agar kita servis berkala lah. Untuk yang 1000 pertama tu lah, maksudnya setiap kali 1000 kali, 1000 setiap 1000 dia akan naik oil check. Sebab aku dah 2 kali ni, setiap kali 1000 dia akan naik oil check. Okey, jangan bimbang, bukan masalah minyak ke apa. Okay, jangan panik. Sekian, terima kasih. Jangan lupa share, like and subscribe